What's up, people? Johny here again. Housie say YEZDI bikes mo inong na mo housie launch store ko. Although yeah, I'm exciting way I that YEZDI bikes mo back in the game ko. YEZDI say sige matang housie bikes ano ba mo home launch story ko roadster ne the kano ne scrambler ne aduga adventure ne home sige matang da ikitang haijarake ko aduga hek yorokpaga showroom hek yorokpaga I reviews tokjarake ado hojiki oina agi first impression do I haijarake ba I am so excited ado mayam je video se lo for yang video aduga YEZDI ki details matang do jitang khangmina siko okay YEZDI se magi history da how video se ato pajan how tringa YEZDI ki kano se kitang haijarake ba history se ko YEZDI se hogi ideal java haidana Mysore da hana kano tawgibane ba makhoi se ko hana yana Mysore da linkat kiba yamna iconic oiba khogi YEZDI road king gaina ga the oil king gaina ga yamna leram do ko manipur cham thongna mane adu makhoi gi se 1996 fawa putho ame makhoi gi se ko adu gi di makhoi se adum ka tare makhoi tu stroke engine kaktang oina putho ki ba ko adu gi di sum makhoi gi fuel economy adu gi khoi gi pollution norms me am ke am live issues me am lak adu gi makhoi gi YEZDI bikes dum thingjan gi bne ba ko adu da gi di ino no na ngasi garang sideda khoigi Mahindra na paire bu khojik se Java YEZDI se Mahindra na paire aduna Mahindra na muk kaitare bikes ahum launch story bu khojik se anor bikes ahum ji matang da detail oina hojik haijara ke bu ko game se sana na koina pesa yam phangu se si munu ai je ni su do ne ado aina ngasi haijara se Playerzpot haidana gaming app fantasy gaming app malay bu si se mayam kaya lupa lak yang khi go bodum nuti itan biya yema lay bo state ko adana sigi keno sida Playerzpot is 15 plus games yawi state the fruit slice yawi ko snack and leather yawi ship fight yawi ko gi Rummy Housie ga na yam yawi ko the chess and the men ga yam yawi adana Ludo ko chana ko su sa hi price yam thang biya ko adana link the description abjara ke adum am join option biro aduga Ludo sijum sana biya ko live chat to we aduga ngasagi akoina Playerzpot da ko private Ludo pot so akoina pesa yam phang bi ai ham ko aduna si se 100% secure made in India app ni aduga 7 million plus download to sanari ne ko aduga ngasagi easy withdrawal su ko aduna ngasagi sanao matam da si to place 200 haidana ko ngasagi ai referral code amasu pijara kani download to matam da sanao matam da ko similar aduga ngasagi Rummy Playerzpot Rummy sana bi ai ko aduga amorom da mo ngasagi sana matam da ko ni referral to mo 2% amasu lay la kani ko aduna download to sin biro Playerzpot pod se description ai link apjara ke ko dum me sana rasi bikes da mo hojik YEZDI na tori se hojik se ira yamna ahamda roadster na mathole ko YEZDI roadster se kamain to ke da khogi maningi the back side se aina happen some yem ai first impression jama je Harley Davidson ke Iron 93 happen male maning wise maning ga dang yem da back seat ki dang happen kakthal ai yeng ga di pra Iron 93 happen male ko magi seat ka jis mang kitang nem dharak pi ga to na de gi magi akogi back rest ka to dane ko aduka mamangi portion sina mo akogi Royal Enfield gi handak inogno ba Meteor do male ko adu ani bike ani sigi Meteor ga Harley Davidson gi combination to ga tholak ba YEZDI roadster magi design do adu gi habit male ko adu ma se price is yam the competitive oina dum pa yam na competitive oina tawre haitare ko ek showroom price around 1.98 adai de gi horaga dam 2.06 adai bo ek showroom price lai adu next ki model sida mu scrambler si no ba ko gi kaya tare ko Ducati scrambler to iko atopada magi atopa hadi India da scrambler design si kya thok te hai tare ado YEZDI gi scrambler thok e ha se Royal Enfield gi scrambler thok ni hai ado hoji pokyo ni thok tri ado YEZDI na di hale ko ado scrambler design si amna phase ai first impression da twin exhaust ko oiraga de gi pra kitanga adi asing mi yang kan ni kamai to ko do mi khang dre do ai ni sum mayam atopa youtubers mayam gi first impression mayam sum yeng matam review tong na mayam the scrambler design jam thinu mong tai ko spoke wheel go oidana the gi ko twin exhaust ko oidana aduga ya phajare sit ka de pra single sit to orga ko scrambler gi design adum pra sit asam gi to boy de gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯕꯥꯔꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯔꯣꯗꯀ ꯍꯥꯞꯇꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯁ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ YEZDꯤꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯥꯝꯕꯂꯔꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ ꯑꯔꯥꯎꯟ 2.04 lakhsꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 2.10 10x showroom price ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯒ ꯃꯁꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ YEZDi ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ 21 inch ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ 19 inch ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛ ꯋꯤꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯡꯀꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯠꯇꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯣꯁ ꯄꯥꯏꯞꯁꯤꯐꯥꯎ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯣꯁ ꯄꯥꯏꯞꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯐꯥꯎꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯑꯦꯖꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟꯒ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯀꯦꯠꯅꯦ YEZDi ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯋꯥꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟꯒꯤ BHPꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ 24 ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ 29 horse powerꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖꯦꯁꯇ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟꯒꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯦꯌꯔ ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯔꯛ ꯐꯤꯒꯔꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯅ 32 ꯅ꯭ꯌꯨꯇꯟ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ 30 ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ YEZDiꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯀꯟꯁꯣꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭रीमिꯌꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗ ꯕꯥꯏꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯃꯍꯥꯒꯤ ꯇꯦꯅꯦꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯟꯗꯥꯗꯒ KTMꯗꯒ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯀꯔ ꯔꯦꯂꯤꯗꯒ ꯊꯧꯕ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯕꯥꯏꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒ ꯌꯥꯎꯕ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯒ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯒ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛꯁꯦ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣ 120 130 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯞ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇꯗꯤ 150ꯒ 2 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯋꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯇꯨꯔꯤꯡꯒꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛꯁꯤꯅꯗꯤ ꯇꯣꯞ ꯁ꯭ꯄꯤड ꯌꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯌꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯅꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟꯒꯗꯤꯀꯣ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯗꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ 100+ ꯊꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯊꯧ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯐꯥꯎ ꯕ꯭ꯂꯔ ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯐꯤꯜꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯁꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁ ꯐꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯟ ꯕꯦꯁꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯗꯅꯀꯣ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ YEZDiꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯏꯅꯕꯨꯗꯤ 1960 17 80s ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯗꯤ YEZDi ꯌꯥꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯅꯧ ꯅꯧ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯇꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯥꯚꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯄꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯣ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ YEZDiꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯔꯥꯎꯟ 20,000 ꯃꯨꯛ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯟ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯌꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ ꯑꯔꯥꯎꯟ 2.5 ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯔꯥꯎꯟ 2.3 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯣꯟ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯥꯝꯕꯂꯔꯁꯤꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯩ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯩ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯣꯗꯁꯇꯔꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯁꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔꯅꯤꯀꯣ ꯔꯣꯗꯁꯇꯔꯒ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯥꯝꯕꯂꯔꯒ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯒꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ 334 cc ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯎꯟ 29-30 PS ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯇꯣꯔꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯔꯥꯎꯟ 29-30 ꯅ꯭ꯌꯨꯇꯟ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯀꯨꯜ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯐꯤꯒꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯐꯤꯜꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯣꯗꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯌꯣꯔꯒ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯄꯋꯥꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯔꯥꯎꯟ 9 PS ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯂꯦꯀꯣ ꯄꯋꯥꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯠꯇꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯠꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ 188 kg ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯐꯤꯜꯒꯤꯁꯤꯅ ꯂꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
ngasagi engine sida sumo si namu liquid cooler pa atai namu Royal Enfield namu oil cooler pa ko sorry air cooler pa admain torage aduga ngasagi aina sum tabada ngasagi seat sina mu kitang hard we hai ko YEZDI na aduga clutch su kitang hard we hai adudi eta sena isana test drive tor kanda hands on review tor kanda khangani ko adu mayangi kena to we wane adagi bluetooth connectivity yaure ko gi mo gi app the navigation torga point by point navigation yaure map by India na kena backup torga ko makoi tokana inbuilt navigation yauk jare aduga kanogi da khoi YEZDI gi adventure da khoi gi instrument cluster da adusmana tilt to buya ko have di kasagi kona saddling do matam da lekola ko matam da zagi instrument cluster to uno na kitang 15 degree ba inkat pa yai hai ko adum yam di num hands on review khoi manipur gi showroom da yor akanda di fazana review tok jara kya dong asi gi daina first impression noina ai video masum hapjara ko wan aingon yamna kya da am excited with YEZDI ji amu khanna amu la akanda aduga video photos me am yengo matam da sumagi build quality adagi magi paint scheme me am se amna adum high end oiba male ko kya tare kitang cost cutting mato was kya yaw do mal adu kitang aina hands on review tor kan de detail oina hajara ke ko adu hojik ki oina di magi switches me am toriba me am do dum KTM gi switches happy ka man na adum kya tare phaji hai tare loina LED ge lo oidana ka magi light me am che ko adagi khoi gi open to kano me am magi footpack me am ga do maina oe ko aduna yamna compare to rakani Royal Enfield ga YEZDI siga ko adi compare to do me am lere aduga yamna mong ta bamna maksagi YEZDI gi bike sing se maming sing se makoi ma gi purpose to gi matu gi na sub san thole ai tare road ta thogo do pochina roadster thole adagi scrambler gi designs de dum scrambler dum thole adagi adventure touring gi bikes na dum adventure dum thole habi atopa maming of the thonde hadi Royal Enfield gi adventure bike se Himalaya kain thole dina ko adagi akoi Honda daga se atopa CV 500X kind of tholi da kitang confusing o heli na adu na to YEZDI da didum roadster na roadster scrambler na scrambler adu him kanona adventure na adventure adum chap mana na ma hi purpose tu matung ida dum maming thon ba hai tare ka adu ni adu ai gi first impression video ngasi swai solution jara ge amu hands on review amu gai showroom da la ka amu tok jara ke adu mayam atopa first impression ai video mayam so hapjara kini aduga automotive news mayam so hapjara kini ko bikes mayam launch to ko lere Royal Enfield gi super meteor yor ka dore haje ko adagi adventure da kanogi Royal Enfield gi Himalayan ano bo musu la ka dore ko adu mayam do yeminara se mayam adu ngasi go na di bye bye